حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله من وجد خيرا فليحمد الله من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها المؤمنون اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن عدوه إبليس قال جل وعلا فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga umat Islam, ay nato kalupahan malasain Tuhan kato taniurang sila sa nato abaran nato. Umenta yagto malasa siya lawin lasan niyak lawirang sila sa nato abaran nato. Siya ay nagpapanjari kato. Siya ay nagpapanjari sin pagkaon nato. Singkatan kagugunahan nato siya. Nabangway na sa muhabaran mo, tumtuma o malasakay mo. Bang muri katumtumanin la sa sintuhan na kabuhi mo, katumtuman murahadlaw susungon. Dahil nga sa babian, piarahan kau nabi, magbayta kayo mo. Piarahan pa kau sulat, basahon mo, inambukuro, hangpu ing karayawan. Abang man kahatihan mo, ini kau kalasahan sintuhan, labiring sila sa mo habaran mo.
papataha kuno hawaran mo biyaon. Malasa patuanin tau habadyo niya, ring simbaran niya. Malasa pataumpa niya, ring simbaran niya. Humunin taumpa malingkat, bangaon dunok doon, humuon. Sisintakin taumpa pataas. Nalagasin taumpa kunilaw niya, kapituan ngayon mo. Ninhalga simbaran mo pila, kapituan way, mga umat Islam. Mataud kaya lupahan sintao malasa kaniyain Tuhan labi ring sila sa niya habaran ni dahil nga sabab yan walman sila Allah subhanahu wa ta'ala wa kana bil mu'minina rahima kalasahan na imbar iman dunya sambil padlaw akhirat maita wala nabugto inatay niya magtuhan wala nabugtuin suara niya hakabayaan sin Tuhan wala nabugtuin hiwal sin pito ang gautabaran niya himiwal pakabayaan sin Tuhan nasubuha kunin baran mo inhiwal sin akal mo inhiwal sin baran mo harap pakain ulong sin Allah Ta'ala wetaan sila bangmen sila rin mabutas hala sa sin Tuhan dunya sambil padlaw akhirat wa'budu rabbak pag-ibadat sa kapatuhan. Way paghalihoon. Sa kaliway panakaibadat, liyaul na yung tao. Maita, di mabayain na tayo niya. Di mabayain suara niya. Di mabayain ang pitong gautabaran niya. Naharap pa kayo ng kabayaan. Panapso niya. Pasawhat niya. Pakabayaan sinakal niya. Nah, firman sin Allah Ta'ala wa'budu rabbak ya kau nabi kay napusan ikaw iwan sinumat mo ay ikaw humundong magtagipon patuhan hapag tulak-tulakan nasasakit halawm lingog ay ikaw humundong magtagipon patuhan kuno ka humundong bang mabutas na inyawa iwan jasad ulong sin Tuhan ulong sin Allah Ta'ala baitan kita niyo Suratul A'raf ayat hangpu tagpito ulim pabaita sin Tuhan biyaita ka to sinaun banta na to hisyo yung banta na to pagkahin na to bukun si syaitan inna syaitana lakum adu in syaitan iblis banta niyo di niyo kakitaan kikita kamu doon syaitan banta na to syaitanul insi wal jin syaitan jin di kakitaan hapag nakuran iblis kangi unin natay na to bang nagkangi natay nagkangi katan iba ni syaitan manusia nabiyadi ni pangilahan mo sin syaitan na manusia yaon bang siyari na makad sin kabayaan sin Tuhan syaitan di da mga tuha syaitan kikita niya di da mga tuha syaitan di niya kakitaan nabang kau di na mga tuno na kau yan sumasaan dia og nakaw sumasaan bakay na kamo tani nga mga tuan ulong sinallahu Ta'ala piyabaitaan kita niyo biyadin indagbus sin panasat sin syaitan duayan kaya tangkisan sin bariman imbukon bariman agad na kamilaw na kay mo uno yan tuan Suratul A'raf ayat hangpu tagpito firman sin Allah Ta'ala la'aqudanna lahum siratakal mustaqim ulong sin Allah Ta'ala kato taniyo biyaitaan kita niyo biyadinin kagi iblis manasat kato taniyo ang pamabugto natay na to patuhan ang pamabugto suara na to pakabayaan sin Tuhan ang pamabugto hibal sin pituang gautabaran na to tuju patuhan
la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ingkari iblis manasad, hapaan niya ingkatandaan pamarayaw. Bang kamu mataod, ambuson kamu. Bang kamu mataod, tikupon kamu. Sa kalin ingat sa Jacinto, mag-ambus sila magkay. Ambuson talang na, yan imbanta. Ngayon ikaw, wala ka na-ambus. Na-ambus na yung atay mo, na-ambus na yung pitwanggaw tabaran mo, na-ambus na yung hinang mo. Nabang isa-isa mo, hostirun ka mo. Ingka nga tanda sinto mag-hostid tao, yan tulong na na-hostid. Nainatay mo. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Di laulo ni syaitan, hi syaitan jin, iwan ni syaitan manusia. Hapaan kau ikaw pakadtoon pamarayaw, paharapon kau pamangi. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Inkatan hinang pamarayaw, hapaan kau. Pakadtoon kau pahinang mangi. Biya sinadlaw Jumaat biya ini. Magdihilin Allah Ta'ala pahala. Inhaulihan pahala iklog. Mataod pahala iklog. In makauna sumud pahala unta. Tingnan tuan. Nariyah kaibanan masjid. Kaya kita ingan si magutbaan na lang niya. Madtukitan niyo suway maray na magkamat. Sa amin lingkod niya hay nang way pahala, tuong kadyam, di laulong. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Di laulo ni iblis, di laulo ni syaitan tao, di syaitan iblis. Hapaan kau rin nang marayaw, rin kau pakadtun pa hinang parapun kau pamangi, di kau pakadtun pa marayaw. Dia kau sintuhan manasbi. Wairun manasbi biyaw na magkita patta biyan. Alalaw na yato sila bulan. Na maguno kau pa bulan. Tayan to ah. Nah, uno pendeta. Fama min tarikin khairin illa wasyaitanu qaidun alaihi yakta'uhu ala salik. Baita sinambuk pilihan. Ibn Abbas pangtungod sin Nabi ingkatan hinang marayaw long niya way kapinun hibli sa paan kau hinang marayaw pangatod di kau paturun pamarayaw tagapahala paturun kau pamangi di kau parungungun tagapahala di kau pamisarahon patagapahala di kau paniatun patagapahala. Nabi hon tuan mo kung nagniatin tao, nag-imagine. Di maingat magniat, sa kaingatan mag-imagine. Nag-imagine yung bata bago, nag-imagine yung tao maas, nag-imagine yung magniat, di makaingat. Ang panamamayta, nakatunan na lang niya, marawin niat ko. Di siya ni pagbayta inniat, hantara, sentuhan iwan sinikaw. Bukun antara mo bang sintao. Kaana lang na matuni hilas dasay ni marawin niat ko. Inniyat mahalluha qalb hatay. Antara mo bang sintuhan bukun suara. Nah, hikarwa. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim. Hiya hapaanin dahan, hiya hapaanin ununo karayawan. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim. Hapaan na mo sila unahan. Nakano na kau kaya hapaan? Uy, saan makabaita? Na. Hapaan ka, harap mo pa unahan. Unin natin na yan. Usakikuhum pi ukhrahum. Kaya kahagad mo nadlaw akhirat sa di ikaw magsadya karayawan. Sa nang dajaga ka, o nalaw mo kampung na mo, maingat mang doa salamat. So hindi ba dat na to, magdoa salamat?
Di maning Quran pagsapahan. Sa diingaton unindakan kaniya uniliangan kaniya. In Quran pagsapahan iwan pagbasahan ataw miyatay. Sining Quran yaon tataw buhi. Intaw miyatay ubos na. Na. Bangkaw lisuan na maghinang di hadunya sintungod pa adlaw akhirat naambus na kao. Na nakapila na kao naambus. Way ratuan inuinusin tao. Hikatu wa min khalfihim. Hapaan siya haulihan, aunahan. Hapaan siya ring haulihan. Uninding haulihan, hawiran siya ikaw maglaos. Uninding haulihan yan. Uraghibuhum fi dunyahum wa ujayyinu lahum min haysu la yasurun. In maksud sindapit nila paulihan, pakuyagon ko sila silingkat sindunya. Mag-agaw rito akisisi, pagsasambahayangan. Sa masjid tuan, wayroon luon. May tayad rito. Dito magbakay, dito magbakin. Matao din tao hatabo din sina masjid. Naglalay ng tao halawang sentabo. Sa wayro na masjid. Sininlingkod niya masjid harap pakiblat mapahala. Wayro na siya nagununo sa limingkod sadya siya halawang si masjid. Harap niya pakiblat. Tagapahala yaddo. Na yung pag-istambay mo rin tuwatabo. Tama ng mga tuwan. Nawang kau nagdaruan kimuyag na kawalingkat sindunya. Di mo na hati ununun marayaw. Inhatihin mo sadya, kaya sarapan ako'y matud, kaya sarapan ako nagdungog, kaya sarapan ako nagpanaw. Wa ujayyina lahum min haysu la yasurun. Palingkaton na mo kanila yung pagdunya. Sa hinggari nila kanan naman, way nakarayawan nila tujuh patuhan. Namin lingkat simbadyo mo, kita simbagay mo. Long minhalka simbadyo ko ini, kapituan nga ibo. Dihilan kau pahala simbagay mo. Dihi, isim magdirihil pahala. Ini kaupat. Wan aymanihim. Hapaan ka, warapit mo patuo. Aun naring haunahan, aun naring haulihan. Hindi haun, harapit mo patuo. Unin dapit mo patuo yan. Usyakikuhum pihi anil haqqi wal khairi wal ad. Aun dakan sintuhan, doon ka wakasabunalan, doon ka wakaadilan. Doon ka wawaita sin Quran iban hadis. Di tuan, aun dalong nawaita sinapu na mo. Aun dalawang nabaita sing guru namo. Imbaita sin Tuhan. Firman sin Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Biyasanatu sajjah. Udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Pagsama-sama kamu sud pakabayaan sin Tuhan niyo, ay kamu sumud pakabayaan sin nafsu niyo, ay kamu sumud pakabayaan sin syahwat niyo, ay kamu sumud pakabayaan sin akal niyo. Kaniya tagakal sa gawa. Pagsama-sama kamu pataallukan niyo pakabayaan sin Tuhan sud kamu silmi way hiluhala. Na, nagakadman pa kanya pikilan, di na magakad. Sa babaong pikilan sin Jipon, aong pikilan sin Milikan, aong pikilan sin Lanang, aong pikilan sin Malayo, aong pikilan na to. Dahil nga sa mabyan, hambuk din Quran. Dahil nga sa mabyan, hambuk din Nabi. Dahil nga sa mabyan, hambuk din Kiblat. Hambuk din Kiblat sa wala na nagakad. Nagakad sa jara pa Kiblat, sa hinang bukun ng ini kalimah wa an syama'ilihim dapit nila palawa
hapaan na mo sila. Uno yan tuang as-sayat. Pakuyagon na mo sila hinang mangi. Nabangkaw kimuyag na hinang mangi. Sinyaw naon hinang marayaw ri kaw maddo. Na hostage na kaw, na pila tahon na kaw na hostage. Nakawa na yung atay mo, nakawa na yung suwara mo, nakawa na yung kusog mo, sambil akal mo, nakawa na. Unin ba itayang? Wala tajidu, way nakabakan, aksarahum syakirin. Ing kamatawran din na magsukur pa Tuhan, magsukur na paingat niya, magsukur na paakal niya, magsukur na panapso niya, pagsukur na pasarap niya, din na magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga kakasisin Allah ta'ala, bang man kita nuri mambus, bang man kita nuri mahustid, magtaayon kita niyo umalupin atay na to, inakal na to, impito ang gautabaran na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Nafa'ani wa iyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara abda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala jalla wa ala inna allaha ma'as sabirin, inna allaha yuhibbul muhsinin. Sabunnal tu din Allah Ta'ala kalasahan ng kataan pia panjarin niya sa lawiin lasan niya mga tao masabar matata sa kabayaan sin Tuhan, tiatasan sin tao yung kabayaan sin nafsu niya, sa yung kabayaan sin Tuhan amo na yung sa luhay-luhay di tatasan sin tao. Sinamin nagdihil sin kabuhi niya, nagdihil sin pagkaon niya, nagdihil sin napas niya. Sa kalini nga tununulong ni napas palaw, munin napas pagwa. Sindi kagunahan ni nga tunyad to. Ini nga tunya unin daakan, unuin liangan. Mga kakasisin Allah Ta'ala, Palman sin Allah Ta'ala suratun Nahl ayat kasiyaman tagsiyam. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di karausan iblis ambusun, di karausan iblis sasatun. Hinda siyo yan. Di karausan hapaan niya, haunahan, hatay kuran, patuoy pampalawari. Hinda siyo sila yan. Innahu laysa lahu sultanun. Di niya mapaagad, di niya kapamarintahan. Piyamarintahan na iblis, sinapkal sintaw. Inatay niya. Hinda siyo sila yan. Alal ladzina amanu, amin mga sila bariman. Hisim pagyanun bariman, iagad nen rukun iman unum. Salakan pag-agaran sing kita niyo. Rukun iman unum, bukun memoraisun. Amalul qulub, hinang sinatay, kawahan tagupat kajam, tujuh patuhan. Ngayon rukun iman unum, ay rukun Islam 5, hinang simpito ang gautagaran. Nagaaka din dua. In mga silayag to, usog ibang babae,
di ka pamarintah ni iblis, di maambus, di niya mahustage. Maita, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yung sud nila yung kabuhi nila rum adlaw harap patuhan. Sa kaliri ka to, suwe na jalom miyatay. Kita niyo kung ulong ng mga anak, kung biya silpon yan, nag-inna lillahi. Inna lillahi, ama sa nato niyo, suwe ang mapatay. Ang basahon sa jaysab. Kauhan, tagupat ka dyan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Doon ka. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Taniyo mga tuan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nangangandol patuhan. Maita. Ipon siya sintuhan. Maita. Baitan siya sintuhan harap mo marikapo. Bukon mo harap panapso mo. Innapso mo pagaron mo habayta ko. Bukon mo agad pasahwat mo. Insahwat mo pagaron mo pagkabayaan ko. Bukon mo agad patay mo. Inatay mo pagaron mo pa. Atulan biyayta ko. Nahisyo rin ka pamarintahan niya yan. Isyo rin mambus, dumadlaw. Way panaambus, magpaambus na. Ay nakulong na magambus ka ako. Yarin ako. Innama sultanuhu alallazina yatawallawnahu. Amura imiyakad kaniya. Nalilingon na to. Nahisyo ni akaran na to yun. Di man jari mamaita kami, suway kita niyo, pakaniya. Walladzina hum, ini karwa, walladzina hum bihi musyrikun. Nakawa niya, amurin niyakad kaniya. Hinda siyo, kafaru, wa kadjabu, wa zalamu, wa pasaku. Namuting patuhan. Nanglaog, naganyaya. Magkusuk-kusugin paganyaya. Si matawad pagkaon, matawad pag-inom, matawad badyo. Innakaunin, pantalon sintaw, tiutupakan. Way halga, bihahon, may sempirin. Unin akal yan. Na mahalga kuno pirit. Taumaas pen nami. Buhok. Itong putiun. Innakaw na magbinasabi, nakulong na buhok sa mal. Binasahonin kampung niya. Nabihawon tuan. Kabayaan nila puti. Bata patuan maas na sabab puti buhok. Kita niyo. Nauno yan. Sila yadto. Paman sila Allah Ta'ala, di mo sila kakausahan ng mga ipon ko bariman, usugi man bariman babae. Maita, kad aflahal mu'minun. Halaw muntong sila. Halaw pamalihala ko sila. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Maita, maayad sila kabayaan kuring sing kabayaan nila. Nananama kuno habaran mo, ano niyayaran mo? Yang pamuna ayaran imbaran mo, yang panaway. Sabang mo iayaran, in connection mo, in pasugpatan mo pa Allah Ta'ala, janji niya kay mo, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pukun mahunitin makad kabayaan sin Tuhan. Say mahunit kami magmaksiat. Magsambayang uy lumuhay. Sa kiyaw ni tanin tao. Nah. Kahinapusan mga bariman. Wa an Jabir radhiyallahu an. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asy-syaitan yahduru ala ahdikum 'inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu 'inda ta'amih. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Sa bunal-bunal turing syaitan yan, atinan niya, doon siya kataan pekerjaan niyo. Uno-uno pekerjaan niyo, yaw ni syaitan. Nah, inda kulli sya'nihi, hakataan hinang niyo, yaw ni syaitan. Hatta yahdurahu inda ta'ami, kapag kaon mo ni syaitan. Sumaukay mo sin pagkaon mo. Sumaukay mo sin lasa mo ha anak mo, lasa mo ha asawa mo. Narida magkakanin tao. Sumaukay mo, mag-meet kayo sin ahli mo. Insaukay mo pagkaon. Tiyo pagkaon na kanat, kakunahan niya yan. Naimbihawon, mataod pagkaon lupas. Taan yung mga tuwan, si mataod kampung na to, nakaupat na kita numinom kawa, si may natin sila way pa. Way inu-inusin tao. Na, kaya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, way rin inang nato, inwala doon ni syaitan. Sebab dua syaitan, syaitan pagkakitaan, ibang syaitan di kakitaan. Yaon karuah. Nah, unin hunungan yan. Unin hinangun si syaitan yan. Yufsiduka. Larakun kau tujuh patuhan. Larakunin akalmu, larakunin ataymu, larakunin suaramu, larakunin hinangmu, larakunin pagtaatmu. Biadin yung panglarak niya. Ini iblis sugarun. Napapanakaon kau. Bang kau rik makancing kabayaan sin Tuhan, sukarul kau. May tama ako sukarul mo yung karayawan mo. Labi aula, siyo hindi makad, sinatulan pagsambahayan. Aswa usareka, sangi-ngi takaw, ingkataan takaw, nuno takaw mangi. Sain sangi-ngi takaw hasambahayan. Wala iya kadin atulan magruku. Wala iya kadin aturan halom sin sambahayan. Ini agad niya biasin bihaon. Himuhulog na takbir, pagkatingog sin cellphone, kawaon. Di kuno yan. Unin timag kay mo malaikat. Misan malaikat ang timagay mo, umos na, nakalapal na kau, Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Way naman jari sumud. Haantarap mo na hadjaywan sintuhan mo. Takbiratul intikalat. Hati-hati hiwal mo. Allahu Akbar. Unim mana sin Allahu Akbar yan. Imma laggu hatayku, imma laggu suaraku, imma laggu hiwalku. Kabayaan sin Allahu Ta'ala. Atura. Tiya kau muna yung karayawan sing kabuhi mo. Turayan Tuhan. Nalaw, pagkatuko ni pagdato, sukarul to ako ini. Narida magkakadin tao, sukarul siya. Waya kulong na nakapanakaw. In uno-uno raakan sin Allah Ta'ala. Ianong kau sin Iblis. Humadirin Iblis. Ay na kau magkadto. Na murah-murahan mga tuan. Bangmayan kita niyo. Anong haraan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karayawan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk masa nakaratong siya pa ba? Nagpapanyabot. La ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Na inu-inukan niya asawa niya. Yung kiratungan niya, asawa niya, Hijaina bintu Jahsh. Kala ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Uno ratungan calamity. In manusia simataud kamu mag-ibadat. Tiyo-tiyo din di mag-ibadat. Kala naan. Oo, naturang kamu calamity. Mana sing calamity? Kasusahan.
Sabi asimbiha, unoy na mga nag-class. Sa kiyo ka ni mga tao. Naangon. Bedin, ija kasural habas. Matao din nag-ibadat sa marao din mangi. Nag-ibadat siya, magdungog siya mangi, magbisara siya mangi, magatod siya mangi, nag-adat siya mangi. Pasandong ako no yan mga tuan. Yari ha, masa nato ini. Kahinapusan, hindi ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, dayawan yun natin. Ini pa, ini yung magparayaw, bil iman al-haq, iman sa bundan. Dayawan niyo yung pituang gautabaran niyo, biya dining kagi niyo magparayaw, akaran niyo yung syara, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabikum, fa inna jalla wa ala yakul, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba'ah, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa an syairi sahabati ajma'in, wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma aijal Islam wal muslimin, Allahumma aijal Islam wal muslimin, wa ajilla syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad din min al-yahudiyyin wal nasraniyin wa jami'it tughat wal mufsidin fi hadzal ardi ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya akramal akramin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma sabbit aqdamahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum ala al-haqq ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mubina wa fathan qariba ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma anzil li ahli Palestin النشر والتأييد والتمكين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم دمر جنود الشهاينة ومن شايعهم، اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهاينة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا أنت، وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله